hei hi han en tiang come of age mo come of age to become an adult mizo chuan daila kum tling kum som pariat chin chunglam kan ti thei ome chumi te chu come of age an ti kha ani anwai hian example pe in soi fia don tiang unless you come of age you can't apply a driving license unless you come of age you can't apply a driving license mo kum itlin ma chuan driving license in a thailo driving license I apply thailo mo ti na ani come of age ti chu mizo tonga riat ol samdan chuan kum tling ti khan daila adik theiber ome act your age en liang to act maturely and not like a child mo puitling ro no pangchi angin omsu tunlaya alar hle act your age ti chu in layang kan tiang deuh hi ani in layang thei em kha tiang ang khan omsu mo puitling ini ve to kha tiang chi mo in layang lutuk soina ang chi te kum phu lo in layang ang chi mo kha tiang soina kha example pe in soi fia lok tiang stop being childish and act your age mo nau pan lai ti dan khan ti reng to su puitling takin om ta che I nau pan lai I ti dan chi kha pai to la tuna I kum phu ang khan om ta che tuna kum som pariat ni toys la khoi tut tut te kha thil ti chi ani lo ani chuan accurate ti chu puitling to ro I kum milin om ro ti na ani mai chu chiang tu ra nga yang bread and butter en le chinang bread and butter ti chuan in rianga bread chu chang tho butter po mizo tong chuan sap saum an ti khamo butter chu bread and butter ti chon ingai tu ana chon thil ei chi lampang halo lang mai theya ama ro chu thil ei chi lamani lo ani hei hi money lampang poisa lampang main source of income mo kan thil lak lu na nar ber sum lak lu na nar ber ani mai chu anway han example pe in soi fia don tiang farming is my bread and butter right now mo kasum lak lu na nar ber chu huan nei hi ani chu tiang chi in boxing is my bread and butter right now mo boxing hi kasum lak lu na nar ber ani chu tiang zel suan singing mo singing is my bread and butter right now tuna chuan za hi kasum lak lu na nar ber ani ti na kha ani bread and butter ti chu kan sum lak lu na nar ber soina ani chu to cry over spilled milk kan ti chuan tui bon nu aru le thei to lo trong upa kan nei ang kha ania bong nu te bua aru le thei to lo mo thil kal to chu thil kal to ani ati dang lam thei to lo hey English in to upset over something bad that has happened and you can't change it mo thil enga mo thil thalo wa thena wangin ilunga ya ilung nura thil theng to ani ma se iti dang lam thei to lo mo khamiti dang lam thei to lo thil theng to si soina kha ani to cry over spilled milk chu anwa hi ani la example pe in soifia I hantum teang I failed the exam but it's no use crying over spilled milk I'll try it again mo exam na ka faila ma se in chira khatiang anga thil theng to mo in chir khan om zia om to lo a theng to chu theng to ni tui bo nu po aru thei to lo ka exam na ka fail to ka exam non thei to lo I'll try it again ka be le me yang I'll try it again next year mo akum le ka be le me yang tina ani to cry over spilled milk ti chu a chiang tura nga yang o ole to get on in years mo to get on in years ti le to get along in years ti hi a in ang ani chu mi om zia chu to get older mo upasot kum tam sot soina kha ani chuan a hnuai hian example pe in an soifia donange I'm getting on in years mo I'm getting along in years ka upasot mai ti na ani I'm getting on in years ti le I'm getting along in years ti kha I'm getting older ti nen khan ain angani ka upasot mai ti na ani chu upasot soina chuan many peoples feel sad more because they are getting on in years
or they're getting along in years chu mi om zia chu mi tu mai po hi mo kan lungai ni kan hlim lo a chan chu kan kum a upat zela wang khan ti soina ani chu ti chuan a chiang tura ngai ang o in a dog age en leang in a dog age ti chu refer to a very long time mo hun kal to rei to tak man soina ani chu hun liam to nu en tianan mana I thian pa I hmuwa hun liam to nu hun rei tak kum som liam to a I hmu te kha ani thei ani khami soinan khan in a dog age anti ani anoi example pe in sai fia teng hi def mo hi lenny hi lyra tu po ni sei thian te kha it's been a dog age we last met each other kanin hmu lo na rei ta hle mai ma na ni tiro kanin hmu lo na kha ti na kha ani in a dog age ti chu hun kal to rei to tak hun liam to soina kha ani a chiang tura ngayang o hei hi en leang roll up your sleeve sleeve kan ti chun roll up your sleeve ani na taka han soidon chuan I korban khan chep thling te han thlep ching te mo korban han thlep te sleeve kan ti chuan korban soina kha ani hemi om zia chu let's prepare let's get ready mo in ring ang ule thil ti tura mo thil har sa dewa mo ti ma te po I beyang ule han ti hanin ti phurna ang chi mo khating hanin motivate na te po ni theyang chu khatiang ang khan roll up your sleeve ti kha man ani hey anoi example a hian han enila let's roll up your sleeve guys otherwise we'll get late mo hey kan ti zo vat lo chuanin hau I hanin sangmar tengu kan ti zo vat lo chuanin kan tlai mai do ne ti na kha ani let's roll up our sleeve guys otherwise we'll get late we'll getting late mo kan tlai mai do ne hanin sangmar tengu ti na kha ani roll up your sleeve ti chu let's prepare mo in ready tengu in ring tengu khamin fui na kha ani chu chiang tura ngai ang o to be in a birthday suit mo your birthday suit suit kan ti chuan enge suit suit hey kor chung ang chi mo to be in a birthday suit I birthday suit chu enge mo in khom donai suit chu enge kor chung te ni birthday suit kan ti chuan kan pian tir chuan aruakin saruakin kan lo chuak thin hemi om zia chu being naked mo saruak a om soina ani to be in your birthday suit mo your birthday suit ti ringot po kha atok viau hemi om zia chu saruak a om saruak kan ti kha being naked chuan example pe inian soi fia tiang I immediately closed the door as he was in his birthday suit mo rang takin kong khar ka khar a chan chu ruakin alo oma kong khar ai vadak thuta mi saruakin ang lo oma I immediately closed the door as he was in his birthday suit mo saruaka lo oma wangin kong kharang takin ka khar iti na kha ani chiang tura ngayang to tighten your belt to spend less money mo to be careful with money poisa man tlem chung chang soina ani to tighten your belt hanti chon ikong khen kha han pot te hanti tight te tina mo te kha kan lo ti nge chumilam ni loin poisa ren chem taka man mang soina ani example in peteang as you have lost your job then you have to tighten your belt mo inha atanga ibiana wangin I poisa iren chem hangai poisa iren angai hle mai tina ani to tighten your belt ti chu poisa man tlem na lam soina ani I wasn't born yesterday I wasn't born yesterday mo hemi om zia chu kanau pang cheto lo ania hanti in handaila amaro chu hei hi soizal tura tam hle mai experience in a lo mi in boom che mo ti der che mon lo tum khan I wasn't born yesterday mo khami chungchang kha ka hreve te mai nia no pang chi ang men min en su ti na kha ani example in pelok teang that's not a real gold that is not a real gold I wasn't born yesterday mo mi in ti der chen tuma gold ni lo kha
gold angin lo lei tir chen tu mani kha gold ani lo mo khami chungchang han experience tam tak ka nei ve to a mi thar mai ka ni lo kha tiang hrelo tur kha ka ni lo tina ani mo kha ta han experience ka nei ve tina ani chu I wasn't born yesterday ti om zia chu experience ka nei ve a ka no pang sia to bik lo ve tina ani chu ani na ta ka chon ni mi na piang mai kha ka ni bik lo ni o tina I thil I hreve ani khami chungchang hreve ani ti sai fi anaka ani chu a chiang tu ra nga yang